bayu jadi mesinnya tangan dewe teman-teman. Jal kabeh kucingan sing kemarin sudah tak lepasi teman-teman. Kayune iki bosok lha iki teman-teman. Jadi kayune brongkat seperti ini. Gara-gara iki kayu cangkring ya teman-teman. Jadi bukan kayu waru, makane koyo ngene iki. Wah, acur. Aduh, kita pindah ke sini teman-teman. Soalnya ning kono iki silau kena panas teman-teman. Jadi ning kamera ki ulap, makanya kita pindah ke sini ben ora silau. Ning kene iki enek bekas dempulan teman-teman. Lah iki putih-putih koyo ngene iki. Iki gak salah karo dedek teman-teman. Dedek bekas selepan beras ngono kae. Lah iki. Tapi mbok sing dempul sapa to. Nanti kita buang terus kita dempul lagi teman-teman. Soalnya iki diklontok ngene iki badali. Pule pakai tepung terigu teman-teman karo lem. Nah ini lem Korea, jadi nek ora duwe lem koyok ngene iki kalian bisa pakai glukol ya teman-teman, utawa sego ya iso kelet teman-teman. Glukol leme cas sekolah itu teman-teman, jadi lem buku tulis juga bisa kelet. Yang penting dempule utawa tepungnya iki mancep teman-teman, mancep utawa kelet ning kene. Nah iki yang penting kelet ngono teman-teman. Jadi pakai glukol wis sip. Bekas dempulannya kita buang dulu teman-teman. Jadi kita tatah karo obeng, jadi bukan pakai tatah. Soalnya pakai pakune teman-teman. Pakune iki ndelep-ndelep ning jero kene. Jerone kayu teman-teman. Soalnya iki kayu lawas teman-teman. Jadi pakune banyak banget. Lah iki paku iki. Terus ganti kene jajal sih nek pakune ora teman-teman. Ya iki pakune iki. Jadi banyak banget teman-teman pakune lagi. Wah kayak ngene. Jadi paku-paku sing rak nek dijumuk ini tak umbar teman-teman. Nek tak paksa iki prowadel kabeh kayune, soalnya kan iki kayune empuk ora kaya kayu waru teman-teman. Nah, ini kita tambahkan atau kita kasih tepung terigu teman-teman. Nah iki terus kita kasih cuka. Ini cuka ya teman-teman, ini cuka tukuane bakal blonjo wakai teman-teman. Cuka buat masak teman-teman. Ya ini kita kasih sebanyak-banyak yang ini dan tambah kuat teman-teman. Terus kita ratakan teman-teman, jadi dikuatering ini. Dan nggak usah pakai tatah teman-teman, kok nek gawe tatah ki tatahmu mabraki paku, jadi pakai cutter ini aja. Yo watos serang. Nek pura ternyata tepung terigu karo cuka ki yo watos tenan teman-teman iki lho. Wah, isu. Lah iki nabrak apa nek ngarani iki? Lah lak tenan to. Nabrak paku teman-teman.
remuk cutter tuh. Duh, boncal kabeh delok. Lah iki umpama gawe tatah malah acur teman-teman tatahmu. Jadi nek dempul-dempul ngene iki bisa pakai cutter ya. Soalnya gue sekali buang teman-teman. Nek tatah rusak malah ngruwendo nah. Proses pengamplasan teman-teman lagi pakai mesin manual. Jadi mesinnya tanganku dewe teman-teman. Jadi bukan mesin grendo tapi pakai tangan saya sendiri. Sisi cuma 11 teman-teman, berarti sing ngarep ki 5. Nah ini 0 lu 4 nah sing kecil-kecil 5 teman-teman, terus sing rontok gede gitu loh 6 gitu ya 0 4 6 teman-teman. Tuh kok nyempel sih tok. Oh ini sulaman teman-teman, jadi yang ini baru. Nah iki warnane ra padha pisan. Nek iki sing lawas, sing iki baru ya teman-teman. Lah iki terlalu ngejreng untuk warnane. Mau ngejreng katek birune iki yang nomor 044 itu teman-teman. Terlalu biru kurang hijau teman-teman. Nah iki kan hijau lah iki. Nek sing iki biru teman-teman. Ini kita amplas saya jadi penura mencowolok teman-teman. Kita amplas pakai amplas banyu atau amplas air teman-teman. Jreng-jreng. Jadi setelah sekian lama dari Sabang sampai Merauke akhirnya jadi juga teman-teman duluan. Peyuh mau ningi koyok ngene to. Beh jan gualak tenan gitu teman-teman duluan. Pas koyok ngene. Gone sisik wis tak toto teman-teman. Nah ini sudah rapi walaupun gak rapi-rapi nemen tapi wis kelihatan dulu wis mau ning koyo ngene. Rambutnya ini pancet ya teman-teman. Toto-totoane panggah cuman rondok tak ngisorno sedikit kan kemarin nutup ngene. Lah iki tak ngisorno saithik teman-teman. Soalnya nek apa nek aran iki? Lah iki apa nek aran iki? Telinga teman-teman, kupingnya enak kupingnya. Cuman untuk gone kuping kita amplasi teman-teman lagi. Jadi ini kuping baru cuman tak remplas saya teman-teman ben ora ketok mengkilat utawa mengkileng-kileng itu. Jadi tak remplas kayak gini. Lah iki. Gone gabusnya iki tak bebel teman-teman. Jadi gabusnya yang kemarin tak buang terus tak ganti lagi teman-teman. Lah iki tak ganti anyar. Iki tak bebel karo kain macan ya teman-teman ben ketok galak itu kan macan utawa harimau kan galak teman-teman. Jadi nek dibebel karo kaine macan lah aku kucingane malah ketok garang teman-teman, ketok galak kayak harimau. Terus blengker ini kita ganti. Lah iki pakai 2 blengker. Cuman ini yang biasa teman-teman, bukan yang stainless. Soalnya nek stainless ngono ketok mengkuwilat malah ketok kileng-kileng. Jadi tak gawe sing biasa ngene ben ketok peteng utawa gelap teman-teman tanpa selang. Terus ikine pakai senar. Nah iki nggone talian ini pakai senar teman-teman, bukan pakai kretekan gawe bodi motor saya dikretek muni mak krek. Lah bukan teman. Ini juga ada ilate, lagi anak ilate. Jadi sudah bisa makan mie ayam ya teman-teman. Kan kemarin ora enak ilate, jadi ora enak rasane nek mangan-mangan opo ora enak rasane. Sekarang sudah ada rasa teman-teman lagi dulu. Ilate koyo ngene iki. Iki pakai kulit ya teman-teman. Jadi bukan pakai seng utawa pakai gembreng. Nek iki pakai kulit asli. Ini kulit badak lah, kulit badak. Badak cap 3 jari lho teman-teman. Cap kaki 3 kok 3 jari. 3 kaki teman-teman. Kita coba dulu teman-teman. Kok nek ra iso mangap mingkem kita bongkar lagi ya to. Biasane taline iki teman-teman, jadi taline iki sing gara ora iso mangap mingkem utawa mantuk-mantuk. Lah engko nek wis iso mantuk-mantuk ngene iki sudah bisa dibuat main lagi ya teman-teman. Jadi kita coba dulu.
nyokot sedilu untuk kulinu teman-teman. Jadi ora bakat nyekel-nyekel harimau ngene iki utawa kucing garong tak nang omah ae, jadi ora tanggap-tanggapan ya teman-teman. Lah wong dilu ora nek sak menit untuku wis ora kuat, padahal iki kayu cangkring teman-teman, iki wanteng tapi mbuh untune paling ora kuat teman-teman.